Posle toga decenijama nastavno preuzeo kretanje i došao je ideju da napravi orgazam. Da napravi orgazam koja je bila u Beogradu. On je stvorio sistem i htjela da napravi zvuk koja mi je na petu. I to je rekao nam je po danima već nije uspeo. Sve dane pacijenta nije uspeo. I onda je nastavio nakon bio je jedan asistent na meni i kada se sve ulicu dobio je zaključak da ulicu su krenu skreći sve brzo i brzo i sve danima na manu. Sad, sve više povećavao napad, to se ulica brzo pokretala. Tako sve više i više stavljao zaskop, nije stavio što argumenta, da nije mogao uopšte da zaustavi publiku, tako da nije mogao da izmeri vreme. To je bila dugačka 2 do 3 metra. Tako smo oni stavili, oni stavili sistem i žele da napravim zvuk pa na njegovu omiljenu pesmu. To nam je rekao kako se u danima, dok nije stvorio njegovu omiljenu pesmu. Tako bi bio slično, malo manje. 1,5 metreni, i jedna publika kretala. Kad je on sve to namestio, onda je pustio publiku. Shvatio je da se cijelo kreće sve brže i brže i da se ubrzanje konstantno, znači ne kreće sve svo vreme istom brzinom, već uvijek ubrzao. I onda je povećavao nagibe i dobio je zaključak da je sve veći nagib, to je ubrzanje veće. Tako je izvodio. Sve do vrha gdje posle nije mogo da zaustavi, nije mogo uopšte izmeri vreme. Kad imamo veće i manje tijelo, uvijek će veće pare.